جارکدن سلاف ji bajarê Qamişloyê dest pê bikin emîndariya giştî Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li bajarê Qamişloyê Kurdistana Sûriyê îro civiya. Di civîna xwe ya yasayî de behsa mijarên rêxistinî her wiha şerê Efrînê kirin. îro civata me emîndariya giştî bû em giştî li ser rewşa siyasî û vê qonaxa dijwar got îro miletê me Kurdistana Sûrî têr derbas dibe û bi taybet li ser rewşa bajarê me Efrînê bû îro dibin êrişa hikûmeta Tirk de yê em ev cenga got îro li ser miletê me tê kirin me car de me bi tundî me şermezar kir û me tekez kir li ser helwestê encûmena me neştimanî û piştgiriya me ji miletê me re û me داخواست کردی جار دژی بزودترین دم گو افشارaya بێ ڕاوەستاندن و ئەم کاربن وەک ئەنجومانە نیشتمانی کوردی چ ڕێخستنێ مرۆڤانتی بن چ ئەطرافی کوردستانی بێ ئەم کاربن وەک ئەنجومانژی ئەم ئالیکاریە مرۆڤی ملەتێ خۆر بکن و هەروەها ئەم بە هەلوەستێ خۆی سیاسی ئەم پشتگێرن ژوار حەتاداوی ئەم هەنێکی سەر ڕەوشا خۆی تەنزیمیژی سەکنین و سەر ئۆفیسی ئەنجومانەمەی نیشتمانی و مەکارێوان شۆپاند و مە بریارنی ستەندنج بۆ ئەکتیفکردناوان درۆژی بێت.